ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Kyswo Youth Social and Welfare Organization, kabalong kaway ni Kiseng Pynsngewthuh ha Southwest Khasi Hills District, ha kahanyo trik ukalalengkot arhajar arpuway, kala lumlang yi ki Paidbah shenrang bat kantay ban Pynsngewthuh Halor ka jingma ka baam, na ka jingya Shongkha Lyngkar ka bakta amtang ya ka kot ka khia, henry ka bawan ru ya ka jingshem lanot hapo ka yeng ka sem. Hakani ka jing Pynsngewthuh Paidbah, bala penlong hagas ng Ngunraw, da ka jingitray lang bat ka HIV AIDS Society Southwest Khasi Hills District, kani ka kinhon, kala penlong ru ya ka tamasaya le kay football, kaban sa penkot, hado ka khat arterik ukalalengkot arzar arpuway, ha kabalawan banya shimbenta, da ki kena samla jong kani ka shnong. Hakani ka jingelang, u Assistant Director jong ka HIV AIDS Society uba Walambok Alexander Karkongor ubalalong kumukongsan ula play perdaru ya kani katamasa harengkat ka jingsak hilang jong Menteri Shnong kasnong Ngunraw uba di Thongni u Presiden jong ka TBYWA uba John Starman yaw pniaw bat kiwe di. Biade bat kani ka benta lese shani shangi kampat darung Hoan ingitip ba kani ka jing pang kalong ka ba umpat la bang ay jing sumar kat kum kalong menta tenrei chani changi ngilaban ong bal isem padon tang ba watla padon ru kalong ka badon kampat na ka benta jongi bang intip nang ban kiar ban laj nya kani ka jing pang kum ba kalong kini kisngi ki por ki bala de phangne po sinu jongi karukom Shongkha Shongman kena la kan te ni senrang ru kalong ka ba la kan reba te kani kalong ko we ka ba kum ki nong chong snong ngi don kamban ai ke jing hikai ke jing batai ban Pynsngewthuh ba kalong ka ba ka bomde satya ban Shongkha Shongman ha kapor kabadang rit kabadang lung talong mama lada song kha kena mabalai numar hapo bai na kena yentip lada ri ba bhane ke baslio ada giyo gibri ke ba biang nei ke biang lada gidan kam teteng li tun na dia darung yeldi yentip teteng li kasong ri ba le ase yentip wadi kyang ayu gidan gila bandon ru apa buat gila nyepet lembar je Shongkha te kadang kena kata ngi patla bersetu buat de asim setu bahai ki babon ki jinge buat gila ban ndai dala kham he kata ki bun ki ke bapi la ban sempang na kapor lembar ki school bapi puli lembar kum ki program kum ki dia lene lembar dala kham he ru pila nang khamnut ban kham pili ki ke yela dia pila khamno buser yela dia ru tenteng ki jinge Shongkha ka longno hakapor kajing ya sotnat le si sotu itu paham la da usundang biang ni ka kete biang siapa yang tu tak kan no hadin le si aslam la ya kran no katuru ka wan jing e nemai te nanta te pasal awal ba ura chabi hi bedu na ka jing islam pathar te aba pile shanu am pila dan di basdam pada dan kam islam let me put the license plot bank membership islam wat lek nang wat nam tadi lada dan kibri buat terwa di kisnam ru wat election bat ile berubah de ki perlok dan de ki paying le mana wadan ki wadan ke mon sama ban ai ya la jong kasnam nomor HIV hi umpaw hapo live nai mo usim por kndai pus ngi bo HIV de se ladang ngang ayo HIV hadu live na hadin ngan sai iba HIV kan pau hapo atas nama beli HIV hapo gini kndai po nai kndai po sngi live nai jupau hi hapo kasnam tapi tes lu nama beli kadai ke window period pengi khot ni hakapor ba HIV udang incubate tu shong hapo kamen
nang karoi umpat pentut dengan beliau dari dang karoi hadir kedai pembunai dah setu ba ulala ben sim mo lala an tak syu dengan beliau ba lala ben ongan stok ngan pelajnya dia ngan sim noi dengan beliau hang tak apa ba HIV uzang ben pau macam apa tenda kadang ni dia bilang siap komki semlang nak tentu yi long kemi dalam PM lek cepat ke hospital lek apa PAC ke jopi lek pale kitas lek cepat CC dan lek cepat civil hospital nak kini lek hospital ru lek kitas wadam ka kun hayeng hapitan mada pika kun hospital ada dan kena jingeru dia uru dik semar tegi jingpang ke babondu le se ya tau dan telah penyedang kentu yang kon samla Bakin namday ban lapmit syaki kiba kta lani kiba kibamtay yaga nangniyan yung simet baru dulu yaga imlang sa Henry Shongkha khatler sim jikit lilang tapi kut jimut halade marwe ban le yaga kabalong jingmen toy namta yaladi badru yaga imlang kesalang menagari snem baladam kudai sibun namta kathain bai kenteu susin bila penbek yaga kumgani ke program hagaba kilabu yaga tim kiar naga Shongkha Lyngkar dengan makla tikamat kajan yaslim bat kami kepang nomor kata kum kikun samla Shongkha kiar naga Shongkha Lyngkar kumba la penpau I nongkren besokman ibederu I wainiki rirongba hapo josnong ngaruh hagane upor laban kamtam ni day kinong kendong ngimtip ngimsnotu kamut iyu kalam syai nrai tanggoy haba pidon kam ban ya Shongkha Shongman ya kabau bleu lobu dan kam mendatip banda tekena kilong kibakuno kidei kibana kamtam ni kikun kasi idon ka kengkur ka kengka nomor kata kenang ban nampoy syaka ka Pynsngewthuh ngakerpat jur la hapdeng ni kun sama kan television ba Pynsngewthuh ban sim jingit kli ningkong halade lade ba ka jinglong samla jopi to kanam pen le ran yalade ningkong ba yaki lang salang Contohnya, berkembang jangka bermacam waktu kaseng. Sembulan kaya penilaian kekabuksian. Nasi kan dia kabul ke baaran tajam ini dengan baik. Goalkeeper Lyngkar juga berkerda. Bangkit lawan Isaac Mat, lawan Frank Sambol lawan Wilson Shombolang, lawan Isaac Mat Trondar lawan Plandasan lawan Bangkit. Yang nak tajam tu, Kapur bagi dia banyak penyelidikan pun kandai lasai si sejan tu saya bentuk untuk sekretari saya IT program yang kita buat.